nua be ma limo elikem kwame amega me na masa aba wo champion no ai se ubie YouTube na o hwa me limo elikem kwame amega na me no wo kasa wo Xposed years bio mo amonim Twene Jonas hwefom glass kuma ye nua be ma de bia monim so ono de oba life na fire ensem na woka things obi be se on dwen ho anase onsuo na waka because of said obi be se the location is can again send ye ese now when I watch it say omo ko alpha hour omo ko join live show ni ehwe bia no se bio omo ye chimifo enko omo ye mpasiafo and omo join alpha hour program no adenti na workasa kire say an abroche na ye wo no enipa ense ebre asole no kra ayete se na wo ko tutu bia e hideout because asole no ko fo kra anye de emko abroche na wo na wo didi ko fuzika e beti watu ono ensema wokaka eno na wo kire se enkofo to be ko afa hour yetumi nya nipa 40k omuhwe afa live iti imagine se sankofo na just 5000 po na ehwe ena obi asend 11 cd de ko afa wa make iska ti se 40k po na wo online and 30k na wo online ena obi ama se 55 cd in a day and they sending ama afa hour the man is making money out of us eno granting Agradaa hu se sanoma we the answer obeti asole e wo Africa na Ghana ubenye ska iti Agradaa ya chi no akobi a wabe onim so otwantro no e wo so odi ade still ogusu ye de ko se sa de de obenya nkofo ye de di nachi we na dodo na akase abema e wo kase o na nkofo ne comment section se nkofo raise comment etwe se come on, you are touching the man of God then na why o na wo kasa sa o so no de waka why de waka recently kramu nu se oba out ebeka se chief imam 77 then ama kwasa sem se chief imam be invite the day are you accept we Jimmy you know be invite no the fear abon paya man obon paya man na sa the case abeto last time mo na say ade na we ene nsem a okafa afa hour man mo mayen kotie nsem na Twene Jonas kan awo se wan kwase yi on mu ana egusi ni nyina no emu ana ekohwe ni nyina emu ai 5000 obi asene ne 1 cedi a enye sika ketu na akwa na nya no anti obetimi ni awrod pieto nyina nkwasiafo the easiest way to make money ho ntina Agradaa so ni mu no mu ja na pe ontimi nyai because I saw okoji sika ni bi afa mu jija no every 1 minute bi ya bye sinam ya bibini na jimi a papa sorry bra America usiwa ni the police wa beswa betimi akwaji obi sika say me bebo mpaya ma ntina asori bia wa America bibifo ne kasa asori wa han nyina omubua o anye open omo ananim ba bia hia ayese ayese tutu bia no omo nko ananim ba bia location wo because oben widely open said ye bo crusade ya any open na obi bebo sofu ni tu akuni sesi a hwe oben ka kira America ni se ma misika na ye ade ba chi Yesu bebre osika na sika na ma ka husu wawu ka husu wawu obeba be bo tu akun enti omo ye ne hidden aye Africa for no nko ne koguo no matter Agyemang no so ho because untime mfa America ni met na say Yesu bebre 100 million china enti fa o kakra wa ne breme no de abre na Yesu amfa ma obekun flat obekun ti obi ni mu ba America me ma mu 1 week a police for na ko guide o mo beku o nyina hwe Agyemang America me ka se obi nia e baifuo enti mi nia na o e baifuo no baji anwa we konom na o jinum a baifuo ni ntimi nya hwe ma enya hwe nti Yesu bebre osika na Yesu amfa sika na ma wawu odi tuo be hye ne botoma beku ti a say no a school for kra no omunim se police omunim se a school for kra no kra betima koku teacher ni no nti America kra school bia wa bia police for na hwe school no so your friend is police safety school safety police no I agree or say 100% true. Yeah, I'm telling the truth. You're from school safety police I'm gonna guide ayi for no a school for nkra ni na any teacher for no nya say akra ba ko di tuo be hye no ho aba be ku teacher ni no and before say akra ni nwura school mo bia nwura school no yes can you be a bag sure obetim ni nipa do makogu ha o de
fa nomadi agro ntina obi antimi meye jimi wa America no omo ye dede ni na ye wa sori wa America e kwa miracle wa America ni ya joke omboa Yesu nya adwuma wa America adwuma nko na wa obi e kwa adwuma no patu adwumre Wale koma sofu na je di kwasi amte Ghana asofu oni mdudu ji omji misika di because na me ma me pressure hunu wan kwa sori ya wuni di wan kwa sori ya wuni di benzo me ne captain me koteli ale until I got no option than to go and sit there every 1 minute because my crowd sorry yeah so many years yes into me me compare the musical cram the talk credit was if I go fini ama back to Sunday na me scan ko na me bu afu me nya scan to credit me be duru kura mu I say yes be ania and I'm see cross yes ni adia me ko fa dollars na and my $5 na Danish scan say akwa me am san mo musika wa afu mu o no om dia kwaji anwa me ana mo musika wa afu mu o yes antimi anya hwe amomu om da so te yes nya ehu ma be duru kura mu asora kwa ya dwuma Danish scan tira me ka ti akofo ade si wanya jimi na kwase abroni ni akwan watch dia begu eton ade no fisisa bible megu ase oton ma ne ma kana man fakati duale sika ko bia adwuma ne jimi no fakati duale sika ko bia adwuma ne jimi no obi am ka so pekati duale matna kana man ba se me boka sikati dua na mababeti ahiafo ni sika na o tenenso odi ni nyina kwa kotena play makodi ahyaufo but wake up we buy mampanyin bia ni hodi achi akofo adonko aso a the ministers nyina kogu ono mo blow scan sa obi a oni ska bobo siano kwa kotena kata na expensive hotel no da no se ska kwa na ntwie ba jimi mfaso bia ni so anti mesramo emaya no mo ba be gusu a obi sira ade na bibini nko agimi sa ope broni asem chen ni nua metimi dwunu wa me de wa broni abrofo dododo mo nti bibini ntimi no ne ho ba akokra asada de bia bibini bia mehu no bia kan ni yonko bibini pe broni asem America kura ba bibini moa oda obe moa bresa nkrata mu ye nyina e free o broni de che o free o ko bibini be so nsade wako se nipa simas ya fe no aba na me ware na mu anya nkrata no agi so amani 1.5 billion odi ase no India fo eba omo na fufo hia omo kwan na omo akoya am omo India ni dia iskani America India ni dia iskani bibini nko na ebre because before so no nya o sha 1.5 billion wa abra on nkrata no abre onya sika na ne yonko bibini timi jiska no asan di on sanfa no nko bibini jimi and next time me ba wiase a me ba China ni ana se be pa nyankopo a chew se nyankopo o ampa se no kwesi nyame bi o ampa mesre no ai mama mfami mfra mu ano fami fra China for na India for na Spanish for na ifo because bibi ni dey hwe na America me see omo report Twene Jonas mo mfa nko nyina bibi fo nko bi wa anya na ato adi anima Twene Jonas di wa jibi ese kraman uni mi owi ase muni bot na bibi ni muni bot bro our friends say what do you do to them what makes them to come and report to you every day and I'm saying who me physical Agradaa just bibini no Jimmy as abu ada bi otaninia nah very good yeah regardless bibini na Jimmy we so be a no I hopeless you kwasi ampanyini I say nothing lasts forever what be do America I so we Twene Jonas no asofo asi wani me kofa na ba and when and whole children, the sire of the United States. And I'm not so chilly. I feel kind of more Tommy Cassie. And one more in your minty, a baby, crammy.
gift me na me payment me payment me kura me nim se me I don't like me payment ka gift me fly na ma na ba na me to me dem ma wo so to anum se akopim tam artificial no embe lusu wi amasansoma na e de wade abre na ntwie ka me payment ka me twa prayer ma gift no asma ka chense show bi koso omra matu be $5,000 bi amane no afomu obehu ase watena play ma ba me na beto me dem ma wo so to na ma emu grease nyina lusu na ma woni ti koze omra artificial na beba na achi akohe left ba kwa achi akohe right kwa kuo fianyansa next time Mr. Oso obi na mi yase a enkotata no oni ubone menya ohwe asia Ghana ne epeniye nkraman mahama mu NDC fo mu anete so da bia na mbe horo mu kwasiafo maba no magimini ya horo mu bia mo hye mu ya nwe no I agree o say aje yes kame fa to no beto me mpem ma me kwa minim say sia metuma di bibini bi wa na me ka cho say every 1 minute bia man ba se na mu all dey say eti nyasa ade a kam ni beto dem mama wo so to na kwapem tama emu na de nyina be lusu lusu an masoma no se fa koma kwasiampan ni no obeba unsa ni card ko repair ena uja for you adi ade azie zigana first na unya ni nyina eko but of course don't get me wrong ministers na abedi amaniska skana omni ma hopeless no ombedi no omdi skana ma abaya no de abeto aduane ama hopeless ade azie so what you say kofo bet na asofofo no so be use pa asofofo no munya hu se unu kunanya pro ai ukunu ho kire ne sketua bia e ho no mbe fro show kese what you say because asofofo ne omunya ska free anu an say yesu se mo mfa ska ne mra na jegezi na okodi mezbel peska free no anu an say ofre asori man ko gu ho yesu si obi a metie ska wa betie ska kese no wona obekọ heaven tentem na mo wan this kan ko na jegezi du kotu aka no omo munya ska free o ayese abo ya afa hwan kwasi ampanyi. Well, this is Ghana for you. We a perception Twene Jonas also and say people sometimes are not understanding the work of a man of God. Menim say people feel say nyame adwuma de e just obi o nyame adwuma ni oyo nyeni dia na menim because I feel say yenko and I gift na akofo nyane kwa to be a man of God that enu de meaning because I don't know the kind of perception other people have about people who are men of God. I don't know because osofo year na aya asem ama akofo bi mu aha na me dem ebesi me show chira wadwen e fa comment section here den e show na chira wadwen aha na me dem ebesi that Sunday ebesi share my crown.